I sketch some gatang hypet mayam for easy interpretation inference kidamak thamjage ngasai thamiba mayam se kitang hianjan na keno tawna nabani clarify oina nabani ko so many data so many facts mayam thamgre akoi gi sigi Asia Pacific hairam me but Obama lakraba matung around 2011 swai dagi Indo Pacific ana lakre bo concept se aduna Indo Pacific hai jina hojik theater je quite gi chaw maram de first world war second world war 20th century Europe ne then amuk shift tore Asia Pacific ta marak te Asia Pacific torpa horokpa kanda rise of China kitang hogalakke tawba kanda after there hoje amuk 2001 ge September 11 tawba de US ki focus se keno da chakre Afghanistan and then Iraq ta tuna Saddam Hussein ousted tawba after Taliban government fell down adigi marak sida mangure bo I around say 2001 swai de US ki magi global hegemonic dominance to no magi strategies se mangure kadai dano ha kan shift to rebo Middle East West Asia as well as Afghanistan sida songi Asia Pacific hairemi ba area maroina China Japan na dominate to Southeast Asia edi Myanmar dagi horaga East Asia Australia New Zealand ba sigi area Asia Pacific se mangure ba and masi mangu dagi amuk back toraga rebalancing Asia Pacific and amuk la aga kona amuk Indo Pacific and around 2011 swai dagi Obama administration na horaga Trump na continue to hold never. This is US ki magi kanon. Indo Pacific hai India yahun bagi never. Indian Ocean plus Pacific Ocean. India si yahun na naba. Maruin US na kanabu counter to na ba China ki aggressive influence in Southeast Asia, in East Asia and in Africa and isam na Pacific and Indian Ocean da Indo Pacific hai. Now Indo Pacific se theater ne Indo Pacific sigi sub theater ne South Asia se Southeast Asia South Asia se. Now hoje akoi na nainari se Southeast Asia and South Asia ne ba. Masigi two prime countries se Burma Myanmar as well as se in turmoil ne masina akoi gi state ta maru India gi peripheral states sing sida adugi impact ne now US ki akoina US mayai da thamakanda China ga Russia ga samtang yengi sebo US ki hegemonic dominance Indo Pacific sida China na Asia da contenders aduga Russia na Europe da content over. Now Europe tadi NATO expansion torapagi kanola kare which led to one of the major factors to Russia-Ukraine war. So Asia da mo focus over the China content over no hona bada ne Bangladesh ki Myanmar ki oina lakadoi se. China se kamai na content over hai kanda China ki magi economic powers hai masina military blue navy ga ina semka lagtana mo koina hanadi South Asia South China si the focus toram badagi Southeast Asia South China si the focus toram badagi som nakanda handura aga Australia yausale Caribbean islands yausala somna kanana Africa je mo Djibouti je Horn of Africa gi lairabo country mani masida mo gi first military base ka sajale. Now hojiki Bay of Bengal gi areas hai masi munnabu honarakpane now masi munge ID masibu dominate toge so America gi hegemonic competition with China particularly in Asia and generally with Russia globally Russia and China and Asia Indo-Pacific the Asia dana China ne now ain haijening idi kai no hakanda tamonje tena BRI se palam Belt and Road Initiative se Marshall Plan gumbane US na khigi Second World War it's a kind of Marshall it has both economic infrastructure development as well as strategic ani mak never so strategic hai tari military so so military will evolve but economic never mayam sida khoi for example say China gi Yunnan province sidagi China Myanmar economic corridor la chomna chinga akana mana railway gi dagi khoi even transit water gi su yaure railway roads highway expand 8 lane never mana target tawre si la aga Kyofu deep sea port sida taraga si open toraga India gi Eastern Naval Command je agree Andaman Nicobar Island the river top the river India gi Naval Command siga Kyofu port siga na am tina nak na reba some 200 miles now 200 miles aerial distance adi ka shunate adi missile ga intercontinental gi daka letre conventional short missile cruise missile yawre now Kyofu port chema moi deep sea port ni masida already Belt and Road Initiative 2013 the holding the China na hogre so Myanmar se China na magi backyard ne na khalli just like Ukraine se Russia na backyard ne okay now US is an offshore balancer madi superpower ni madi everywhere present like the aduna Biden administration na Myanmar gi issue se si laktringe da Bangladesh kitang touch tau jaramge more than China gi covert
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ US ꯒꯤ CIA ꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯀ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯀ US ꯒꯤ ꯕꯥꯏꯗꯦꯟ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ CIA ꯒꯒꯤ ꯀꯣꯕꯔꯠ ꯁꯦ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟ ꯄꯣꯁꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯌꯣꯔꯛ ꯇꯥꯏꯝꯁꯇ ꯒꯥꯔꯗꯤꯌꯟꯗ ꯏꯕ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯁꯣ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ISIꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯕꯠ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ ꯗꯦꯠ CIA ꯍꯦꯁ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯡꯂꯥ ꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯖꯁ ꯃꯥ ꯑꯥꯎꯠꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯦꯕ India ꯕꯤꯊꯣꯛꯑꯝꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯕꯨ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦꯕ country marise Australia, Japan, US and India. Now India na hijina kaino quad se China contain tawnaba China check tawnaba natte it's not a military organization it's just an organization military natte sini masidi US na mu India da pamdrebo na Modi da reminder tawebo Hasina support tawse masi lepu adil US ki support se Hasina da support tawse masina US na khali Hasina has become arrogant aduna US na military base ma Cox Bazar da Chittagong Hill Tracks ta hojiki St Martin guys hai hojiki China na Kyofu port che Myanmar Sitwe port India gi sidagi yam nakchale adoidi makoi sida somdana Maldives ki swaida adi India gi southern peninsula kano se lerga kano Indian Ocean gi tips ta kano leire Sendaigo leire British tegi lobune adugi military base am leire adegi Hamban Tota da China gi leisale adudi Bay of Bengal da US ki base leiteu yes adu itaragadi makoi gi base am leitragadi China gi Kyopu port leisale India gi so Mongla port leisale India na quad ta yauraga quad che China contain tawnaba gi damakta specifically military organization natte quad is not a NATO organization in haigale and India has a history of not having a military pact with US or any superpower madu non alignment ki legacy ni haigera so we have not supported intelligence sharing the aduna US na isam sam na koi gi technical language strategic language ISR se ISR hai the intelligence adegi surveillance and reconnaissance se moi drone kai ka thamna ba after Sendaigo US ta St Martin se St Martin chu aduga Bangladesh territory ji moi na sijinaba pami to check control China gi akoi gi strategic multifaceted footprints in Myanmar rest of South Asia sida Timor ji anobune ngasai gi high river Strait of Malacca ji gi alternative ta Singapore da akoi gi kano ma layeba mouth ma choke points ma adugi su Timor dagi power ga chatleba Timor ji su India ga China ga competition taweba but India di match tawbungam de honestly I have to say this because China's check dugi magi economic magi strategic thadar ko paisa ji India match tawbungam de US ne match tawbungam bi se the India na US na tawbu khudima India na yaw sini India na di isam sam na quad che ko yawjage but specifically military organization to check China ji ya da US is how was it Bangladesh Hasina da Modi khaktangi nate India gi mamangi government UPN gi continuous magi kaino thambase India's interest ta masi US na yaning de aduna US gi achauba maroina CIA and State Department gi achauba kaino yawi radicalization chawbase adu ergadi I da first selection is in case of Myanmar ko ngai Indra Kumar na haibido Myanmar gi area du di US amadi India ani gi oiba magi collective interest ama China content on no but advise the lay have never but in case of Bangladesh today US ka India ga ani si chatmin do ya gi oithok lay tabra si hadak si am interesting or zaina Bangladesh ki case da Hasina na hairi baze Hasina gi version ni USA gi matang da ngarang han phongdor ki baze economic times da Hasina na man madu authority do kana go mum da pira kana phong ki ba magi authentic report ni ISI amadi US ani involved to have never malo propaganda ado in case of Bangladesh study ISI ga then Pakistan ga US ga ani ji interest collective interest oi brasin kare have maybe not directly madudi yamna kupchang gre madudi khoina official oi da pauni na but yes madu adum makoi da suppose Pakistan anti India oi bani na adegi amuksu hekto oi bi yaro have ga thadi Pakistan is closer to China also aduna US ki sumagi reservations kara dilai ni but US ki apam badi kaino haba kan India anti India di natte ba magi base ama laina bada honar apakanda who can group haise si sinarak pane aduna multiples warning as election da kaida koi gi nang si observer neutral observer and oira kan interim government ama lehela kan asina da US na ga koi pautak piri do adu leira kan election taw haibane madu tawroye na aduna India gi backing sina Hasina na probably US ki assessment da
they have become so arrogant adu makoi gi interest strategic interest ida achoba global interest ne ngasai gi hegemonic competition with China sigi pot sida makoi na ngamdaba yadi habane ego ne aduna madugi pot to the India na favor tawbase masi anti India dane te Bangladesh ki Hasina government lairaga di yararoi haibase masida China gi interest tongana lei maduna tongan ba topic amane ngasai China gi yam tena law sege adu mathang gi sida muka Manipur ki hojik lanbung jiga related oina pusan jarake taw thang round ai hojik China gi matang da the first election is Bangladesh ki case da hojik BNP gi for last recent years moina India out campaign and tawrin even to the extent Narendra Modi gi visit the mi shiri ne protest over yam sati be changsi adagi then India gi project ti paimuk project ki matang da mi yam sigar bane Bangladesh ta madu protest sigi India out campaign ne tawri ba BNP se BNP ne hojik saka pai du je hojik caretaker government hojik le interim government je loi baga si adum aikoi 100% ne BNP will come to power ado se BNP na paira akanda hojik sigi leiriba hojik leiriba condition je madi regime change story isi US ki khutne haire se assumption ama tang leira se aikoi yara se adu eta aragadi hojik la kadoi government je amaka BNP ne ba BNP se amaka India out campaign to ba adumba anti India oiba adumba group amkhakti oiriba political party mo oiriba and again moije according to media report moi China ga yam mari fai handak even Iran thuing tamu jete Iran thuing ai manung da BNP ki maru leader khara China chana bagi preparation to bagi matang phau moi committee sem ga adu gi phau to ru leidana so da hojik la kadoi Bangladesh ki ano government si da China gi khutchi kamai la kadagi si okay smaina example am pijage sigi Hasina government sina Hasina government si anti US sunate anti China sunate but pro India amadi stand amadi leijare ko now China da so offer tawram mi BNP na su China da offer tawe hojik so China da offer tawe Bangladesh ki Tista river basin se masi sagat pagi project se India da so approach tawi China da so approach tawe aduna masi ekoi foreign relations ta ekoi kaino ne amanom da promiscuous relation ne bo hete anti India sunate do India ka tang dek ta pro oine su leite bo US na Bangladesh ki hojiki for example river Tista se China da pi hiba matam da adi US ki di US di kem phangaroi makoi gi apam bu phangaroi haibagi adugi asawle da China gi di kaino habu matam da makoi gi di multi ne makoi gi di kaigumba government je pro democracy oigera adi pro democracy Islamist BNP pro democracy oiroigera makoi di da ka leite ba China gi di magi kaino dos US gi di always Myanmar do oigera Europe do oigera India do magi di democracy gi baggage ama leiba madugi ekoi gi ka haini double standard ama hypocritic do US ki foreign policy da madu thaina dagi ni anau nate aduna adugi potu leibani na US ka di isam sam na haba kanda ko na rating pi matam da preference number 1 India ni number 2 China ni and US ki di masi magi US ka Bangladesh ka relation se yam leiba matam da China na su yaroi da uni na nasai gi China do hena tilt tawe now China da tilt taw ki maru no India da tilt taw sina China da tilt taw ki sine ba nasai gi kano swai area si dani amuk India na amuk concern oi je China na low gi dei saruk pudi US na amuk low gi jira kaina adu gi port amasu lei preference level ne okay thank you very much yamba aduga sigi am strategic over locations ekoi gi advantage ta have tare as an opportunity mo ne koi na low gi mahuta sidagi koi flourish to boy aba yam prosper to we aba mawong adom da sin aba yamota aikoi ta sengna ngasi hangi ba wangje geopolitics ki battleground mo oira international actor myam gi haiba wangji ne kari happening hoi Miras Manipur gi interest so dum taja bane masi gi so dum ayo kano khara thamjage mamang da akoi gi yamna akoi gi battleground oiribra Manipur se state as a particular state amo oina haibse masidai kitang haijage masi akoi gi Indo-Pacific lakpa global geopolitical 21st century si masi laktringai da already oirabane oirabe haiba gi arthadi ai secondary data ni source ni CIA gi somewhere I have found it ai article am siri madu expand dona bo nari primary source ni moi declassified ne but this declassified data se aina exactly primary source oina phangdawa madu gi screenshot oina phangba madu da and from a reliable source amadagi ne masina aduna secondary masida high ji kaino haba kana 1980s the 90s da akoina di like sing da wari ni Rajib Bhattacharya na gi iba kana China gi achaw role ama notice insurgency je semgat pada Chinese PLA na Manipur gi kaino de Imphal based BBIG Valley based insurgent group de some palliko US ki jo achaw khud yawe ba US na actually India se marak ta pon oina su sinabase masi ahan banate
maramdi suppose India Bangladesh war to matamda madu US ki stand kadai dilai madu pro India di oigi de adana ngasai gi China ga hojikna China ga US ka gi sigi contender ji de India na kai gumba mase suppose quad ki example pire India na favor to oina haibada tawdaba taragadi nangi northeast da na traga Kashmir da nangi wherever vulnerable areas security vulnerable areas akoi gi achauba nangi matha sa hangani haibasa mase China na India kaktang da tawde US na su masing ngarang na hangiwa na te 80s that these classified data CIA gi layebo no CIA is a government aduna madugi lay aduna akoi na like ta akoi tambi da su akoi da tambira ko da su thengna da ya ma China gi role na sumaina tawe but US gi jo role US na northeast region the India da maro as a general way na northeast yauna destabilization effort cha 80s 90s ta tawe sigi masigi role lay kulai pi base dagi training tawba but through proxy masi Bangladesh ki kaino su sinaba Burma gi kaino su sinaba soil su sinaba se CIA haidana duna moina directly tawraroi maram di indirect oi doini but role di kanana sanarak pono haba kana Washington gi magi intelligence agencies in anamba sana bane masi ai kitang kano oina thamjage masi declassified data ni I have a secondary screenshot of that aduga Manipur gi interest ki matang sida aina thamjaning bana kaino haba matamda akoina kamaina Manipur gi interest se masigi ado masi thamdringe da aina haijaning mamana Manipur as a state amo hena to tokhaina khanto okanda madu Manipur se strategic battle ni na haibadu madi Manipur oijaru bai wa neba Mizoram so main khalleba Mizoram da so akoina Aizawl phom da Aizawl so maina Aizawl se na because golden triangle gi impact Aizawl Mizoram so kano tawi India du mo khwai gi drug yam phari ja Mizoram ga kano ga dagi ne kulai pusale ai ji jo phanayam na Aizawl dagi kano dagi phanayam na phai ba aduna northeast regions in Manipur su yawi ngai economic factors this is very kano ne yamna kano ba dazzling oi ba aduga revelation ne aduga podam su yawi aduga marak ta India security headache New Delhi de headache oina na ba zikki CIA na su or US ki makut su yawi China gi makut su yawi haibagi pochima ai thamjage aduga Manipur gi interest se kamaina puthokani haiba area sida kamaina ko protect tawbe ai haibsida polam ahum ghaktang strategy ahum ghaktang ai suggestion oina haipet haijage ahan bada khoi gi suppose Singapore ko city state am apek pama yengo Southeast Asia sida makoina ASEAN se me Cold War marakta to protect from the Cold War rivalry Indiana naam tawre ado Singapore gi hojik ki role je kaino ha kanda hojik so Singapore se kamain develop tawri no 40s 50s yengo the fishing boat ngata ni ado Singapore se masaji petropic bani na kamain no ha kanda makoi isolationist daka leragan hek ko aduga akoi je US the inclined to udi hele the hojik China ga so maroina demographic ki yenga ga so Singapore se Chinese ne yam hele Chinese ngata ni Malaysia to Chinese ne adugi pochimale aduna makoina Chinese ki adugi influence leibani na China ga so dum tin nai kano se aduga masa pick crop se tina develop or protector thamme akoi so aikoina landlocked area ni na akoi so public awareness amadaka lei santi thamba Manipur se aduga chawkhot porom da santi letra ga di peace letra ga di progress oi roi aduga ani su badana sing yam critical oi akoi gi Manipur gi leaders state leaders sing se akoi national leader on bam change national leader am puthok pam change we don't have national leader Assam has national leader across the parties opposition dasu national leader oibagi kaino se aspiration ji leitabra ina khalle subject to correction na aspiration nama aikogi sigi machangi union minister oiba adagi both across the parties aduga masigi parliament natraga kai aikogi party ki kaino singda Manipur gi interest northeast ki interest se adom thamba usilhan ba natraga di habama adi sit yamjadraga su madugi aikogi negotiating gi madigi forum mama thamba se sigi aspiration je akoi politicians singda maroin electoral politics the yauriba politicians sing the aspiration thambam changi maroin na singda ahum su da akoi fencing je am da kalle ado fencing gi akoi gi article ma khatang aina si param mane fencing se across Berlin Wall hek to give the gi globalization gi fencing gi hojik sina among national identity is the fencing jam hengalak pagi 21st century sida across the world and fencing gi criticism fencing toraga madu heta koi gi illegal immigration gi adagi drugs ki adagi cross border insurgency gi terrorism gi issues gi kaino togodra haina adubu haining idi kaino haba kanda if it can control perfectly haidi water pipe ama pura kakthlaga yugde sarbudi leak oijabuduna adu ising di flow adum tawidna kan leak oijara so
similarly analogy ji kaino haba kana wall ji important oil wall khata ga checkpoints matik chana thamba yai border patrol thamba yai aduna akoi gi fencing se yam tuna masi gi fencing se akoi gi yam phajana ado ngang nan cho home ministry de arunachal ga manipur da urge to government da government jina akoi gi hoi masida yaba yadaba ma'am leramba ya ethnic communities karana ko aina hining idi madu convince toraga madu consensus ama puraga aikoi unanimous oina consensually border wall khabase asokki matik long term the important oirakani madugi ngaki aikoi gi sentimental values da kaida ma'am leramba ya I don't want to criticize those things ko sida forum sida adubu madugi potto aina long term yang ko matam da di outweigh the way na border khabana outweigh to masina borders ina koi ngasai gi an point protection isolation from this geopolitical gambles loina mak ngamdraga su khari ngambam thoi adu manipur sina koi gi Thailand na Singapore na focus tawriba tourism da kai da adom da tawkibo geopolitical gambles yahandaba India government na adu masi center na aduna ne ngasai gi ani subo point ina national leader manipur gi aspiration national leaders da ka lai have New Delhi da pham da ka lai New Delhi pham da ka lai da first ariba wang ma lak sake wang ji lak sening baje adu manipur mi pai miam na ju mi pai ba hai ga dra na traga na kari no khangda baje hauser ji Burma gi leiba issue sida Myanmar gi leiba issue sida Myanmar gi militant myam ama India na back to na traga India na khulai pi training to have ge report myam ama le how far it's true is subject to confirmation and again nakalam rom da handak ahan ba khongthang wi gene na pa bi ai India gi national security advisor 𝗙𝗦𝗘𝗘𝗖𝗛 na chatla Myanmar gi bakok thong bulu chuma myam ama unarubu gi wafam se masi aikoi masi dagi take away point ji kai kai lei aikoi na masi adu and again manipur gi mi yeng dagi yeng bata kan da haidare kamai yeng bi chief akoi 𝗙𝗦𝗘𝗘𝗖𝗛 na fazana welcome tawe masi kai gi no haba matam da akoi gi kanu Burma gi military se magi relationship se India ga close winning bagi tendency se hojik su handadri akoi na mun historically yang ko matam da at least sahi 30 40 3 4 decades yang ko ndam da China gi Myanmar da leiba military da leiba influence asokematic chawe aduna China gi military na reluctant oiba haidi China ji inthoki bagi reluctant oiba gi haibagi di compel to adubu akoi gi thamoi dagi yaning masidi India na heleba masima ai ahamba thamjage adubu si haidana China gi clutch China gi control of military is more than India masi kai gi no har matam da ahamba economic magi package piriba kholiba support ka political as well as economic support for example say China di UN Security Council gi member in India di natte so global political support platform da China ni heli India dagi ani subuda economic ki paisa gi financial gi magi kaino da India na China match to even Japan na so match to ngamde only US can match adusu US ki commitment gi makha dale Manipur da lakpa matam da aina haijaning ni kaino haba kanda national security advisor na ubasa ai wakanda mase not as an aggressive yamna aggressive oiba China ga compete to gi step natte China na aikoi gi influence hai tare China gi Myanmar da leiriba edi military junta da leiriba or military junta da atopa EAOs ethnic armed organizations rebel groups ma kaisi da so akoi gi one sided dominance masi oidana madam one sided oidara ga India na haiba tararoi adoi targa di madu gi repercussions northeast legani from economic as well as security madu oidana ba India gi defensive ne na ino ui masida Manipur gi haiba bu kain hakana northeast insurgency sa maroina Manipur da leiri ba kai hena fuel tawtraga anti India rom da laktana ba madu long term amuk hallaga ngasai gi India gi security the internal security the national security headache oiraktana ba defensive mechanism ni haidana akoi gi military leiri ba chief si unarubani so it's a kind of passive haigadra if not that aggressive madu China gi one sided multi-president Burma da madu akoi su lei ha da akoi gi interest so and I communication channel ama tat khidana ba madu yamna kano oiba mawong da akoi gi security lanes lom da gi madu adom da thambani so that to protect India's interest ne na madu China content to bugi natraga US to bugi ai wakanda adom da yam changsalam moi India na defensive mechanism ni China gi aggression to da gi kitang line of communication maintain to ra thamba